الباب الرابع الفصل السابع كيرو الجيد إلى بنقول كمنهاج المسلم في حكم الحيض نيوتا في نياور في لا والنفاس بسنغو وفيه نيندر فصلون أن ثلاث مواد ويندان دتات المادة الأولى ويندان أرانرن في تعريفها كفي أندنقول إن كون دون في لورد كون دون بسنغو نون سناتا نياور ألف هون الحيض نيوتا في لورد الحيض كون في لورد musidɓe an julɓe on fof jente surtout onon bandiraɓe am ɓen alhaydu fi lordu damun ko ƴiƴan yurhayhi rahimu ɗa renga on bugoto kon ɗoni renga ko pilasi hun saku hun ka bobo on waloto ɗon ka nder reedu ko ɗum wiyete arrahimu kun renga hun kun saku hun ka bobo on waloto ɗon ndiyan ko kun tuttata ko kun feroto ida balagatil mar'atu si sonnajo on helli fama lewru kala lewru kun ɗon kun feroto ƴiƴan ya'taduha ɗan o wowi fi awqatin e nder waɓutuji ma'lumatin andaɗi li hikmati ko nafoore hon ɗum waɗi yaltugol ɗan ƴiƴan sabu nafoore sabu ñeñal tarbiyatil waladi ne'egol ɓiɗɗo on wa aqallahu ko ɓuri fanɗude ko ɗum woni e datu ƴiƴan ɗan yawmun wa laylatun ko 24 heures mo fiilike ñallal ngal tun laaɓi haray timmali haray haysi ɗan kupi o juulata ha jemma on kadi watto mo fiilike jemma hun kun tun kupi haray o continue haysi ɗan kupi o juulata ñallal ngal ko ɗum ɗo woni minimum on waktaru ko ɓuri ɗuɗude mum 15 yawman ko balɗe 15 nayo feƴƴuɗon kadi haysi tawi woni ɗum timmi balɗe 10 ñallal 16 ɓangal haray o salligoto o juula wa ghalibuhu ko ɓuri ɗuɗude kon no majorité on 6 aw 7 ayamin sonnaɓen ko fiilotoɗo balɗe 6 ma balɗe 7 ko ɗon majorité no wodi fiilotoɓe balɗe 5 no wodi balɗe 4 no wodi balɗe 3 no wodi kadi balɗe 8 9 10 kono balɗe 6 ma 7 ɓuri wa qallu tuhur ko ɓuri fanɗude laaɓangal ay ayamuhu ñalɗi ko sonnajo on duwa laaɓude kom 13 yawman ko balɗe 23 aw 15 yawman ma balɗe 25 wa aktaru tuhuri ko ɓuri ɗuɗude kon non e laaɓangal la hadda law kerol alana wa ghalibuhu ko ɓuri jalade kon e mum 3 aw 24 yawman ko balɗe 23 ma balɗe 24 wanni sa'u sonnaɓe fihi no maɓɓe 3 fasunji 3 mubtada'atun ko wonɗo fuɗɗade fiilagol tawi o wowa aw mu'tadatun ma wowɗo fiilade kanko koko andi wa mustahadatun e jargaɗo ko wiyete zargaɗo on ndaray ka toɓɓul ley en naɓata ha lannoya kono en ƴetta tun seeɗa wo yazidu no ɓeydi ba'du ahli ilmi yokay jomiraɓe gande ɓen min fuqaha il malikiya immorde faamuɓe ɓen ka madhabu imam maliki wa shafi'i e ka imam shafi'i duna al hanafiya wal hanafiya e duna al hanabala wal hanafiya ko alda e hanbaliyankoɓɓen e hanafiyankoɓɓen ɓen ɗon ɗiɗo tawaka ɓen ɗo no ɓeydiɗo rabi'atun nayaɓun wa hiya wo ko woni ɗum alhamilu ko sonnajo sowiɗo wa hukmu ha ñawre makko nden annano kanko ka gayri alhamili e ko tana wano sowiɗo bimana kamɓe e malikiya e shafi'i kamɓe hiɓe waɗi sonnaɓen pecce 4 fuɗɗotoɗo e wowɗo e jargaɗo e reedujo amma ka hanbaliya e ka hanafiya kamɓe ko ɓe waɗi ko ɗeɗo pecce 3 bon wali kulli hukumin kala ɓeɗo tato ma kala ɓeɗo nayo si tawi ko ɓeɗa ɗiɗo wi kon ƴettuɗen goto kala e ɓeɗo tato ma ɓeɗo nayo no mari ñawre feere jonnon mahi amma almubtada'atu amma jiwo wonɗo fuɗɗade fiilagol hande minni onon bandiraɓe an yo on jento wa yallati ko wiyete fuɗɗotoɗo ko woni on taraddama yi'uɗo ƴiƴan ɗan li awwala marrati karande lawol o yiyal ɗum ɗo ha hande ko ɓuri kon e maɓɓe ɓe hulay ma ɓe hulla ɓe sikka ko goɗɗum wa hukmuha ñawre oɗon nden annaha kanko idara ati dama so yi tun ƴiƴan ɗan ɗon e ɗon trakati sala koyo accuto julde haysimo ka nder julde ko yo taƴu kisan o inata ko ha mi salmina wasawma e korka haysimo hoori ko yo taƴu kisan o inata ko ha mi hunto wala wata ay rendigo hay so tawi woni himo yiidede mbaldi fendo ɗon ko yo moodi makko immo gasa inna joni a jaka mo helli faaka hino jombe hino rende hi no waɗa tawi ƴi'e on tigi ɗen timmi darnde nden timmi yottagol on faami wanta zarat o habbito hande kadi li tuhuri laaɓal fa ida ra'atu so yi laaɓal ba'da yawmin wa laylatin ɓaawo ñallal e jemma ɗum woni 24 heures
aw akthara ma ko buri dudude dum do ila 15 yawman ha balde sappo juna fe idon ikhtasalat ko yoloto wa sallat o jula o hora o ide e modi makko wa in istamarra si dumi kenon ma hawnu de makko addamu jijan na badal 15 yawman ba balde sappo joyi don haray fe intake don filay tubirat hande kadi o taskete mustahadatan jargado mana o konsindirte jargado baada dalika bawdum hukuma nyaawre makko ne hukumul mustahada ko nyaawore jargado hande kadi wona nyaawore fuddotodo wa in taqatta si taji non damu haji jam makko dan khilal al 15 yawman ka hakkunde balde sappo joyi fakana to latke tarawi mo yi jan day yawman aw yawmayn nyallal ma balde didi wa yanqatu dan taja mithlu dhalika sifani bi mana iya nyallal kupa iya balde didi kupa fa inna ra on don no warata tasilu ko yo loto wata salla o jula kullama ra'ati turatu makala yi labal ko yo salligo jula o loto o jula wata do jodo kullama ra'ati damatu makala yi ya on fami ka be yi ay be tumbe lernde be yata ko be accuto julde be loto lernel be laabi ko be loto be fuddito julde wa amal mutadatu amma sonnajo wowdo waya on man kanat la ko on latani do ayamun nyalde malumatun andade to heedo haadi o filoto min ash-shahr e der lewru ndu odon anda lewru kala mo andi ko balde tel o yiwde fawko haray kanko nyaawre makko ne anna kanko tatruku sala ko yo accutu julgol wa soma e horugol wala wata e yidegol e balde few ayyama adatiha e der nyaldi ada makko wayrat so yi sufuratan ko wiete kon sufura dum ko ndiyam suydudam aw kudratan ma kudra dum ko ndiyam ko yaltata e mabbe ko ata wano bordini si dum do o yi gotel e dido baada adati ha baawo ada makko on timmude la taltafitu ilayha o yejjitota ko dum safi o konsindirta dum o haccitataake dum nayo kontu dum ko filaye dum don o julida e mo ella la o yida e modi makko li gawli ummi atiyah radhiyallahu anha sabu mako sonnajo kunna min latke lana uddu sufrata awil kudrata men kontatano men konsindirtano ndiyan nete jandan ma dum ndiyan tekkudan danejan wawdan dan wamburdi men konsindirtano dum do baada tarati baawo laabangal shay'an hay hunde amma non si dum do bisike e der nyaldi kon tigi filo to kon hay ko filaye kono soni baldo kon tigi do wa filade kon timmi dum do kadi continue argol haray dum don konsindirtaake manda son fami watte hakkille mojja do de amma idha ra'at dhalika amma so yi non kudura on ma dum sufura on asna al adati e der ada makko bi an to khallila nde dum bisoto ayyama adati ha e der nyalde fiila e makko on biso don safratu ndiyam nete jandan aw kudratun madum ndiyam danejan tekkudan dan wawdan wamburdi fa inna haray dan don min haydati ko jeyadan e fiila e makko fala taktasilu la haray o lotanta ko dan no wala tasalli fo julata wala tasumu horata main ka tubbun ley dimmu e naben sede nabata bindi din tati fo be inni yara hino yi hino konsendiri baadu ahli ilmi yoga e jomirabe gande anna man tajawaza dama wonde kala mo jiya mun dan feji ayyama adatiha nyaldi fiila e makko istazharat wo haray ko yo beyduto bi salasati ayamin balde tati thumma salatu refti o loto wa sallatu jula malam to jawizil 15 yawman ma dama do fejjali balde sappo joyi fa innaha ta'uddu soni balde sappo joyi fa inna ray on don ta'uddu o kontete mustahadatun jargado hatten don fejjem fi wata tan on nyama pandi wa amal mustahadatu joni sonnajo tatabo on ko doni filoto e jargado waya kon on jargado malla yan gati anha ko mo tawata ala tajude e mum few jiranu dami doggol yi yannan dum no yoppotun yalla dandu dum e sonnabe amben e bibbe rewben e bandiraabe ambe e dendanangal bandiraabe an julbe wa hukmuha nyaawore dum do annaha dum idha kanat sidan latike qabla an in annaha no sonnajo do idha kanat si o latike qabla tustahadata ko adi o jargede bi maana ko adi dum do hebude mo taw latino ke mutada tan ko wonu do filade balde tati manay ma joyi masalan wa rafatihim andi ayyama adatiha nyaldi ko woy filade kon ara mettafi fa inna haray o do tabudu ko yo jodo ani salati accita julgol ayyama adatiha embere nyaldi di woy filade di min kulli sharin kala lewru
si tawi lewru ko balɗe 5 wono filade lewru ndum balɗe 5 kala o accita juulugol siko balɗe 7 kala o accita juulugol wa ba'da inqidaiha ɓaawo lannugol balɗe ɗe o filade ɗen o waɗa no taktasil o looto wattu salli o juulata suuma hora wa tuta o yiida e modi makko hay fi kala ƴiƴanɗan no arde kono woni joni jargaɗo wa in kanat solati kanon la adata la hari o marano aada ko premier fuɗɗa gongol continue aw kanat laha adatun ma ko gonga emo marno aada kono wana siyat o yejjiti zaman ha zaman ka o wowi filade ɗon kaka balɗe 10 arane o wowi filade kaka balɗe 10 hakkundeje aw adada ha ma o yejjiti kontore balɗe ɗen ɓayɗen andiyaka sonnaɓe ɓen welsindi ɗum fi dina kan si ya o yejjiti kanko ko balɗe 5 o wowi filade ɓan wodi sonnaɓe ɓe darnata landoɗa ko balɗe jel an filotoɗa inna mi andanani mi anda siko balɗe 4 ma siko 5 ma ko 6 tahay ɗum o wawali considirde andi o mo faltidiral ɗum ɗo yehi ha ngu ñawɗa heɓimo tawa yo anda fa inna haray oɗo intamayya zaddam so tawi ƴiƴanɗan no serti min ba'di yoga e majjam fa kana laatika yajiri hiɗan ila marratan kenen go aswada ko ɗan ɓalejam wa marratan kenen go ahmara ko boɗe haray oɗo kon no warata fa inna kanko tajlis ko yo jooɗo ayyamal aswadi ñalɗi ƴiƴan ɓalejan ɗan ka arata ɗon haray ko yo konsidir ko filaye onno wa taktasil o looto wa tusalli o juula ba'da inqidaihi ɓaawo lannugol majjan kanjam ɓalejan ɗan toujours ɗan ɓalejan malam yatajawaz ko ma dama ɗan feƴƴal 15 yawm balɗe 15 goɗɗo filota ko ɓuri balɗe 15 few bittifaqi ahlul ilm wa illam yatamayyaz so tawi woni serta kadi damu ha ƴiƴam makko ɗan laabi sawadin wala bi gayri sendodira ɓale e dane e boɗe o yejjiti kadi aada makko on ma o marano aada fa innaha haray oɗo nokko o watta ko toujours ɗo solution ronkaka tajlis ko yo jooɗo min kulli shahrin kala lewru o accita juulugol aglabal haydi ko ɓuri ɗuɗude majorité filaye kon ɗum woni ɗum wawa ɗum 6 aw 7 ayyamin ko yo suɓo balɗe 6 lewru kala ma balɗe 7 lewru kala ko suɓi woyi ɗum lewru kala o jooɗoto balɗe 6 ma 7 si ɗen ɗon balɗe 6 ma 7 feƴƴe tumma taktasil o looto wato salli o juula wal mustahadatu jargaɗo ayyama istihadatiha e nder ñalɗi ɗi o jargaɗin ko honno o waɗirta dewal ngal tatawadda o salli ganato li kulli salatin kala julde wa tastaghfiru o ɓisa farta ko ɗum o ɓisa linsere ma coton ma pampes e makko accon hakke wa tusalli o juula walaw kanat damu hay si laati ɗe yiyanɗan yaɗan subbu sabbani ɗan yuppade e yuppagol haray ko yo juuludu e mum feere ala kono noon kanko wakutu kala o salli goto wiyetake ɓay mi salligino nane mi salligota ko joni e kadi haray wala to taw oɗo yidetake mbaldi illa li daruratin sowona saabu lorra kon ɗon saabu lorra ka modi makko ko kanko tun jombi non en nela noon gorko ɗum jombugol debbo goto ɗum en nela gorko ɗum islam nela gorko ɗum yo yimɓe ɓen yo worɓe ɓen accu nden foofere jombu ɗiɗo ma tato jombu nayo jombu ha nayo ɗayano na ha nayo jombu nayo ya akhi modi makko masalan mara gorko debbo go sewna on ɗon yehi ha faale on fawodiri e makko si feƴƴi ɗo no hula taw yon e zina oɗo o yiiday o ɓeygu makko wayiri ɗon feere ala ma o kanko sonnaji on tigi faale makko yehi ha fawodiri tiɗi wata feƴƴude ɗo o muññaki ay muññare makko ne wata feƴƴude ɗo ray o signala e modi makko yiida e makko mbaldi mo mari plein droit e ɗum mo mari priorité islam ko dina newende dina pinal dina indépendant wona dina dictature fiwigol tum min gorko on haaju an ala e mbaldi fewndo ɗo awa gasata ma fiwigol tum sonnaji on kanko haaju makko ala e gasata fewndo no faale goto kala e maɓɓe si ari e mum o weeɓitana e oya so tawi oya mara ganto salinigo ko wajibi e makko yo ɗofto oya mi anda son faami wa adillatu dalil noon ma sabaka ko feƴƴi ɗo fi ahkamil mustahadati e nder ñawore o ɗo jargaɗo ala hadisu taliya ko ɗe hadiseje wonɗe arde ɗo ko ɗe woni en addande dalji ɗin e makko kanko aboubacry jabiri jasairi wonde ko no wirini warrete awalan ara nunno hadis ummi salama ko hadise nene salama annaha no nene salama istaftat o landino rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imratin fi sonnajo go tahara quddama mo ƴiƴam mum woni yuppade faqala nelaɗo maki la tanzur ko yo ndaru iddatal layali wal ayyami kontore jemmaji e ñalormaji allati ɗin kanata ɗi o latino tahidu
hunna himo fiilo to noodi min ash-shahri e nder lewru qabla an yusibaha ko adi hebudemo alladhi asaba ko hebimo do yaw halanamo yo yaw on tasko yo o ƴettoya balɗe ɗe wono filade ɗen ko adi o probléme ɗo nangudemo faltatruku sala o accita julde nden qadara dhalika embere ɗen balɗe ɗo min ash-shahri e nder kala lewru fa idha khallafat dhalika si ɗen ɗon balɗe feƴƴi faltartasil ko yo looto longal fana e alansara lotande wotere futurogeje lotande wotere subaka lotande wotere thumma litastasfir refti yo ɓisu bi thawbin cuuƴi e makko thumma litusalli refti yo juulu fi adal hadis ari oɗo hadisa shahidun seede lil mustahadati wonande jargaɗo datil adati marnoɗo aada on marnoɗo kontore tamo manditi o yejitali asani ɗi mun hadis fatimata binti abi hubayshin ko hadisi oɗo annano kanko kana to latino tustahabi mo jarga fa qala laha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo makanimo ida kana silatike damul hayde ƴiƴam fi lorduɗan no andirta fa innahu ɗan asfadu ko ɓale ɗan yo urafu ɗan ande ɗan majjinaki ɗan faynaki fa ida kana kadhalika si woniri noon fa amsiki ani salati aray terto julde nden taw fa ida kana al akhar silatike ko ɗama boɗeƴam tawadda yaray ko ya salligano badal ihtisal ɓawlotagol longal taw wa salli juula fa innama huwa irqun andu ɗum ko ɗaɗɗum deransi ka nder rengama ko ɗum wiyete irq ko ɗaɗɗum debransi ko ɗaɗɗum sotti wi'en sotti fi hada woni e nder ɗum ɗo kadi shahidun seede li ghayril mu'tada wonande tawnoɗo mara aada on awli man nasa yattuma wonande o marnoɗo aada kono hara o yejjiti aada ta aada makko on wa kana kono laatike dama ƴiƴam makko ɗan alhamdulillah mutamayizan hino serti saniyan hadisu hamnata binti jahsh qalat wa kuntum latana istihadu min do jarga haidatan jargande kathiratan dudude shadidatan tidude de sifam duuda fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarkane la astaftihi min landimo sonnajo sebi sifadi ellaji sifadi problem ji nayo jodo hersa o yawlando ta ko karma ko ben he kala hersa ka goddo hersi ha kanadi mo yite haray kan hersa don kan don moƴƴanalimo kala angal hersa ko goddo wadi ha dum nadi mo aljanna haray marsanimo faqal nelaɗo jaabi innama hiya andugo ko sifiɗaɗo rakdatun ko dampande mina shaytan immorde shaytane ko shaytane dampuma ɗum ko ɗum waɗi sonnaɓɓen ko ɓe reenu ɓandu maɓɓe ndu iblisaji ɗi noni ɗi ardinanta sonnaɓe no ɗuuɗi nelaɗo ma kanimo andi ko watta fatahidi fiilo 6 ayamin aw 7 ayamin balɗe 6 ma balɗe 7 andi oɗo aada ala ƴiƴan ɗan sendonira tuma taksili refti lotoɗa faydas tanaqa'at stayoni dan laabi faidas tanaqati si alabi fasalli jula 24 yawman balde nogayna aw 23 yawman ma balde nogayta teddi ne wasumi hora wasalli jula fa inna dhalika andu gerdugol ni yuzika gaynani manani wa kadhalika ko wonni fafali gollirta kulla shahrin kala lewru kama tahidu nisa wana sonna be ditben filorta no afami fi hada hadis ari odo hadis kadi shahidun sede liman la aadata laha wala tamyiza ommo marano aada kontore maraka di difference yi yandam marako sendindiri yi yandam ba e ngayni filotodo annifas yi yam besungo annifas ko wete besungo huwa dum addam ko yi al khariju yaltira da min al farji ka farju agibal wiladati batte jibingol foti o jibing ko timmino haniri foti ko yanuredu o heɓi fo ko fiila fo ko ɓesungo wiyete bobo no wuri no maayi bobo hari tagu timmi ka timmali ko opération warra kana opération fo e mo wala hadda kerol alali aqalli fanɗugol majja on famatara atin nifasa tuma kala wonɗo yide ɓesungo on yi'i attuhura laaɓal ihtasalat ko yo loto salato juula mo jibini hande ƴiƴan ɗan acciti hande ko yo loto juula illa lota sona yidugol e mawdi mum ngol si wona rendigo ngon fayna ngon ɗon yakrahu laha hino añanamo karahatan añande tan zihin laɓɓingol qabla al 40 ko adi balɗe 50 khashyata kulol antata adda fi wata o lorro bil wati sabu rendigo ngon ona wasi ko añira yo sonnajo jibinɗo laaɓi ɗon e ɗon yo yiide añiraka wasi ko añande harmugol ko añira ko fi gogo no ñiddi taw ko añande laɓɓingol ɗiɗi kulol ta lorru sonnajo on
haray minimum yo munyi e nder balɗe nayi. ko ɗum waɗi si o gorko o musidɗo an o kotirawan no yamira jommugo rewɓe ɗiɗo tato nayo, haray mo yamira ɗum so jaɓi ko ɗon woni afiya on. wa amma aktharu, amma ko ɓuri ɗuɗude ɗum e ƴiƴam ɓesgo farba'una yawman ko balɗe 40, si wona tu woɓɓe goo no inni ha balɗe 60. lima ruwiya sabu ko filla anna salama wonde nene salama radiyallahu anha yo allahu on wele ɓe qalat o maki kanat laatiki anni fasa'u yaynoɓe ƴiƴam ɓesgo tajjisiluɓe jooɗotono 40 yawman balɗe 40. wa qalat o wi sa'altu mi landike rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam tajlisul mar'atu ko jeli sonnajo jooɗoto ida walat so jibini. fa qala ne laaɗo maki 40 yawman illa an tara tahara sona ya laabal qabla dhalika ko adi ɗum, so yi laabal adi ɗum ko yo juulo. wa alayno fayma fa idha balagat an-nisa'u si sonnajo on timmini 40 yawman balɗe 40 iktasalat ko yo looto wa sallat o juula wa samat o hoora walaw lam tatura so laaɓali. wayra sona to anna kanko idha lam tatur so laaɓali tasbihu haray ñawre makko nden ko wontata kan kadi kal mustahadati ko wano jarga ɗon fil hukmi ka ñawre sawa'an bi sawa'in, yeru e yeru no fata ter. wan baadi ahlil ilmi no ƴettama e joga e jomiraɓe gande noon annani fasa wonde yi o ƴiƴam ɓesugo tajlisu himo yanana joɗagol 50 aw 60 yawman balɗe 50 ha balɗe 60 lebbi ɗiɗi. wa kawno a latagol mo tajlisu o jotto 40 fakat balɗe 40 tun a huutu li diniha, bi mana ko fi renugol dina makko kan, ko fi evutugol dina kan, bi mana ko fi rentagol. sina ɗum no yana ha balɗe 60 normalement. ko si balɗe 60 timmi ƴiƴam continue o ƴetta ñawre mustahada. almaddatu saniya windande ɗimmere nden fima yu'raf ko fi ko andirte bihi sabun a turu laaɓal. kono sonnajo wonɗo yide ƴiƴam ɓesugo ma ƴiƴam fiila e andirta laaɓi. yu'rafu no andiri a turu laaɓal ngal ɓe hadi shay'ain sabu gotel piiji ɗiɗi. awwaluhuma ara nun ɗum alqissatul bayda'u bi mana ko newyendi e rawnundi ndin. waya ɗum ma on ko ndiyam abyadu danejan yakhruju yaltayɗan aqibat tahari batte laaɓal ngal, ko woɓɓe go wiyata kon perte ka haala français. dañƴi ndiyam yaltayɗan wawɗan ɗon wa mburti danejan, ɗum ko holloy ɗum wonde on tigi laaɓi ko ɗum waɗi. wa thani ma mande ɗimmere nde aljufufu ko yorugol ngol ken. wawa koni ɗum acci on hakke an tudkhil al mar'atu ko nde sonnajo on naadata alqatnatu buna ma linsere ma pampes fi farjaka nder farju makko, o naada ha nder ton fa tukhrija o yaltintina jafatanta no yori ken hunde modda ko gotel e ɗiɗo andorta o way o laaɓi. ko ɗum waɗi sonnajo on ko yo won finuɗo o wona ƴuƴuɗo, si wona ɗum dina makko kan jiiɓoto ara o anda o juulida e tuundi ma o laaɓa neɓino o jooɗoda e dewal ngal o sikka ko tunuɗo. tafal dhalika ko ni kanko sonnajo o gollita qabla nawmi kadi ɗoygol ngol wa ba'dahu e ɓaawo ɗoygol ngol. ñande aussi mo filade nde mo waalo o vérifiya so waalo, so fini kadi o vérifiya, par ce que so waalike o vérifiyali o finoyi bimbi o vérifi tawi laaɓi o anda o laaɓu adi o ɗanade ka ko ɓa o ɗanike so laaɓi o andi li tara fi o yi'u o anda hal tawrat est ce que o laaɓi am lam tatur ka o laaɓali. haray bandiraɓe mi wasike on nde jangugol ngal dambugal moƴƴa dartangal sonnaɓe boy dina maɓɓe kan no jiiɓade ɗo. onon kadi kottiraɓe an e miñiraɓe an haray miɗo yamiri goto kala e mon heɗagol o ngal dambugal moƴƴa e to famina ngal ɓeygu mum. kono andi islam ko wi ko qu anfusakum wa ahlikum nara, dande hoore mon dandon ɓeygure mon nden yite. sonnajo waɗɗaki mo dandugol hoore makko yitegoy, ko an waɗɗi ya dandu hoore ma dandamo. haray jentoɗen rewtoɗen taskoɗen ngal dambugal moƴƴa faminen ɓeyguli min ɗin ko enen woni responsable maɓɓe. ɗum no hulɓini de worɓe ɓe haaju mum ala e jangugol tefal andaki ko bere ko sonna muɗum tinni wo ɗum ko hunde yurmude. ko ɗum waɗi suɓen ɓe okken wata en daaru jawdi tun en daara jawdi kono ta en daaru ndin tun koni ndi jawdi na ndi naadata aljanna. wata en daaru laamu, wata en daaru goɗɗum go daren ka dina si okken nani. ko ɗum wasodirɗen. almaddatu salisa windande tataɓere nden no yewten fima yumna o konko haɗa bil haydi wonɗo yiide fiilay wa nifas e wonɗo yiide ɓisugo wama yubahu e ko daganiɓe. alif no yewten ma yumna o ko haɗa kon bil haydi e fiiliɗo nifas
yiɗo ɓesgo yumna on haɗana bilaydi wan nifas umurun fiyakuji awalan aranun ɗum e majji e koɗi jowi alwatu ko yiidegol mbaldi wonɗo yiide ƴiƴam ɓesgo ma fiilaye ha modi makko wota yiide e makko mbaldi de yo yaw e sonna e makko editiɓɓen simo jombi so jomba e wakkilo jomba li gawli ta'ala wala tagrabuhunna o tan ɓattoɓe fes kono ko ɓattande mbaldi fandago ina ɓattande fijugol ma ñamudugol hatta yaturna ha ɓe laaɓa saniyan ɗimmunno assalatu wasiyamu juulugol wo horugol wayre so nata anna sawma korka kan yuɓuda o yoɓay ka bada tahari ko yoɓete ka ɓaawo laaɓal ngal hewtude wassalatu julde nden laatuguda nde yoɓetake li qawlihi sallallahu alaihi wasallam alaysa e wonali ida hadat sofi si fiilika almar'atu sonnajo lam tusalli wa lam tasum o juulata horata ko qawli aishata e makko nena aisha radiyallahu anha kunna min latkina hidu meɗen fiilotono ala adi rasulillah e jaman nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar men yamira bi qada is-sawm yoɓugol korka kan wala nu'mar men yamiraka bi qada salati yoɓugol julde nden few salisan sabunɗo dukhulul masjidi natugol ka julirde o natta ka julirde few na fi fittugol na fi julugol na fi bayana li gawli alayhi salatu wassalam la uhillu daganaki al masjida julirde nden li haidin fiiliɗo wala li junubin wona onɗo ɗo e janaba rabi an yabunu qira'atul qur'ani jangugol alqur'ana li hadis onande hadis arɗo la yaqra'ul junubu wonduɗo e janaba jangata wala al haidu wona fiiliɗo shay'an hay pus min alqur'an so natun jomiraɓe gande gono dagini yo goɗɗo fontanmo alqur'anare nden hara o memal ɗeri ɗin o janga ma o rewto ko hunji kon ka hoore kono nde yewtere ɗo no holli ko furay woni dagaki famsan jawabun at-talagu cergal fa inna al haida no debbo fiiliɗo ma wonɗo yide ƴiƴam ɓesgo laato tallago o accitatake mawɗi makko koyo accu ha o laaɓa so accita bar koni tun tasar koyo habbite hatta tatora ha o laaɓa no gasa ɗo yo laaɓu kadi ara wacci bone ko jokki kon wa qabla an tamussa si o laaɓi kadi adi o yiidede mbaldi to tallago o accite ɗon noon on faami lima rawa sabu ruwiya ko sabu ko filla anna ibnu umar radiyallahu anhuma tallaga o accutono imrata o ɓeygu makko o yata e ɓeygu makko ha idun no fiili famarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah yamirimo an yuraji'aha nde o artirtamo o yumsikaha o jogitomo hatta tatuhura ha o laaɓa ba no yeta ma baho ma yu baho konko dagi mal hayde wondude e fiili ɗon wanni fase on ɗo yiide ƴiƴam ɓesugo kun ɗum daganiɓe yo bawi no dagi mal hayde wondude e fiila e wanni fase e ɓesugo umurun fiya kuuji wanuɗi nayyi hiya ɗin awalan ara nun ɗum almubasharatu ko soccodirgol be mana mawlidirgol be mana fijidirgol na wigol ɓeygu maylaw ɓaani ni mo yiide ƴiƴan ella ni balɗe joyi fuu a ɓattota ko mo ɗum ko angal pinal no yaahi ɓeygu ma mara kerol e makko ler be a ɓattotomo fijiramo o anda mo mari muudi kelluɗo muudi finuɗo hara tawa so yiyalma secondaji o hattotomo ko wona noon sonnaji on kadi na wi ara e dow min taw ɓattalam ɓamin no fewdori ni fi on to tippi fima dunal farji kono attention tawa farji on hewtetake ko ɓandu hedditin ɗum li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo ɓaɓe landama ɓe make sonnaɓe mum ɓen sino fiilade isna'u kulla shay'in waɗe ko woni wo fije kala façon fiji daruji ɗin illa nikaha si wona mbaldi ndin si wona dewgal ngal ko ɗum no toni on memata kono sattinanten hoore men dina no hoyini yuridu bikumullahu l-yusr wala yuridu bikumul usr islam ko newende falana on saniyan ɗin mun ɗum dhikrullahi taala jantagol inde allah musidɓe julɓe he ala lerde goɗɗo haɗa jantago inda iɗa salligi a salligaki ɗa wonde janaba wonda iɗa fiilika a fiilaki jantagol inde allah si a jaɓi tawi a haɓali moƴƴereji ɗin a falaka boneji ɗin wota seede e jantagol inde allah o jantato inde allah idlam sabu noon idlam yuridi nde tawno jolali fi dalika e ɗum nahayun haɗore ani shari ga sariya on salisan tata ɓum al ihram horminagol wal wuqufu e daragol ka arafa bi arafa wasairul amal e dendanangal gollili ɗin alhajji ka hajju awil umra ma ka umra ino daganimo illa tawaf sona wangagol ngol bil bait ka suudu kaaba fala yahillu haray ɗum ɗon dagota ko illa ba'da tuhur sona ɓawo laaɓi wal ghasl e ɓawo lotike kadi li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo li aisha radiyallahu anha if'ali gollu ma yaf'alu al hajju kala ko hajjiyankejo gollata wayra sona tum allah ta tuufi a wangota ko de fil baiti ka suudu hatta tatuhuri ha laaɓa rabi anna yabun ɗum mu'akalatuha ñamudugol e makko hawtida e makko yarida e makko fijida e makko musharabatu a yarudugol e makko li gawli aisha radiyallahu anha sabu mako nene aisha kuntum latike ashrabu mi ɗo yarayno wana haidun tamiɗo fiili fo nawi ɗum nabiya sallallahu alaihi wasallam mi jonnani laaɗo goble mo mi yariri on
fayada fahu nelaɗo kadi maɗɗora kara maɓɓe on ala mawdi'i e dow nokkure fiyande mi maɗɗori nden hunduko an kon tigi 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 fayashrub ɓe yara ɗon ɓe yarira ɗon o gali Abdullah ibn Mas'ud hisabu mako Abdullah ibn Mas'ud o wi sa'altu nabiyya bilandike annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam an mu'akilatil haidi hawtudugol nyamudugol e fiiliɗo kun ɗum alhalim fagal nelaɗo make wakilha nyamudu e makko ɗum wona pos ella walayi ɗum haray ngal dambugal men ɗo kadi juuti kono ko dambugal hato jingal e rewtegol e wattegol yili e faamegol haray mi tentinani en darsuji ɗi fof kono mi tentinani en ngal dambugal ɗo surtout onon bandiraɓe am ɓe watte yeli sowna ɗum dina mon kan jiiɓoto kala ko tawata hiɗon faala laɓɓintinanede kadi ɓurini nodde numéro téléphone ji anɗi noon ouvert jemma ñalorma yo Allah dandu nawnare ma gantoji goo ko hedditi si yani on 1 heure jemma ma 3 heures on heɓi muskila nodde lan lando ɗon komi faami kon mi faltay on komi faamaki kon kadi mi immoto mi ɗaɓɓita defte ɗen jama on no wallitade defte no heɓade seeɗa seeɗa mi immoto mi ɗaɓɓita defte ɗen komi faami komi humpitay on inchallahu ka jemma ɗon fiwota dina men kan yeebo yeru seconde goto kala mo waɗali awa ɗo yo andu haray o mara ganto haray ko welsindare makko hino numéro téléphone ji ɗin ɗi ɗanotako si wona ɓay hiɗen andi courant tabita courant ala e sare nde haray ko ɗannintaɗi ko mankude courant wona haray ko ɗanninede si wona hara gongure nden tiiɗu ha ɓa si appel ji ɗin tiiɗi pandi ko beeɗane kenengo kadi ɗo tewo pas ɗannina fiyum heɓu ɗoygol seeɗa